jaluk pegatan. Bapak Hermanto, Ibu Yandis keluarga, Dedek Mas Tono, Mama Adit Wong Parean, Mama Adit, Mama Siska, terima kasih banyak. Lara nening ati kaya wis beli kuat, tapi balik maksa jaluk pegat. Mama Adit, Ibu iya. Langkah sebabe apa sing lantarane paksa lagi kot metu talake. Beli duit perasaan nyakiti terang-terangan, jiwa sabar kau nunggu jaluk pegatan. Mama Siska, Mama Adit, Wong Parean, Bapak Manto, Ibu Yandis keluarga, Wong Waru Duwur, kembali berjumpa bersama kami. Yoman. Virus Pro, janji suci diam tiga ingkari, sumpah setia diam sirah pegang lelarang. Tim Hoak, gaya ilang harga diri wong lanang, nembe balik kian sirah jaluk pegatan. Langkah sebabe apa sih lantarane maksa lagi kon metu talake. Beli duit perasaan nyakiti terang-terangan, jiwa sabar kau nunggu jaluk pegatan. Bapak Hermanto, Ibu Yandis keluarga yang punya hajat, Mama Adit, Mama Siska Wong Parean yang sudah hadir. Virus Pro, janji suci diam tiga ingkari, sumpah setia kian sirah pegang lelarang. Gaya ilang harga diri wong lanang, nembe balik kian sirah jaluk pegatan. Lara nening ati kaya wis beli kuat, tapi balik maksa jaluk pegang. Langkah sebabe apa sih lantarane maksa lagi kot metu talake. Beli duit perasaan nyakiti terang-terangan, jiwa sabar kau nunggu jaluk pegatan.